Kažem da je cela familija vaša Karića rođena na Kosovu i Metohiji. Možete li ili ste mogli da zamislite da ćete nekada zapravo živeti u sasvim drugoj državi, odnosno da će vaše rođenje biti u sasvim drugoj državi? Da, mi smo starosedeoci iz Peći i nije tako davno bilo kako je moja baba Jefimija zaklopila oči, a ona je već bila rođena u tursko vreme. To je bila Turska imperija, 500 godina turske okupacije, 12. godine oslobođenje Kosova i Metohije, radovanje i normalno da nikada nisam verovao da će se tako nešto desiti, pogotovo ne uz pomoć naših dojučerašnjih saveznika sa kojima smo mi vojevali ruku pod ruku i u Balkanskim ratovima, Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu. Ja bih razumeo da Srbija bude kažnjena da je nekada, bilo kada, bila na pogrešnoj strani. Međutim, ovo se desilo i nažalost, ja uvek kažem mojoj ženi, kažem, evo, i ti si izgubila svoju domovinu, svoj zavičaj i ja sam na neki način izgubio svoj zavičaj. Međutim, nada postoji uvek i postoji, što je najvažnije, način kako da vratite ono što vam je oteto. Normalno se postavlja pitanje da li će se ostvariti ideja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da Kosovo i Metohiju bude nezavisna država. Da li smatrate da je to konačno rešenje ili ima mogućnosti za to? Vidite, taj prvi deo, politički deo, su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, tako reći, realizovali. To je znači jedno političko priznanje Kosova i Metohije, što je bilo evidentno, bilo je javno da će se to desiti i mi ne možemo sad da pričamo da nismo znali da je ovo iznenađenje. Mi smo to znali, išli su pregovori su išli jednostavno da bi se kazalo, eto mi pregovaramo, dogovora nema. I kad kažem da je taj politički deo završen, to je njihovo priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Međutim, ostaje da se vidi onaj glavni deo, drugi deo obećanja Sjedinjenih Američkih Država i država Evropske unije Albancima na Kosovu i Metohiji ili narodima na Kosovu i Metohiji. A to je najvažniji deo. To je ekonomski prosperitet, razvoj, pridruživanje Evropskoj uniji, neutralisanje Kosova i Metohije kao jednog kriznog žarišta. Znači, ostaje sada na delu da se vidi ona silna obećanja svih tih država da će uložiti u Kosovo i Metohiju u narodnih 10 godina 100 milijardi evra. I mislim da sada Srbija, zajedno sa Rusijom i svim zemljama koje poštuju međunarodno pravo, koje neće priznati Kosovo i Metohiju, treba da insistiraju kod Sjedinjenih Američkih Država i država Evropske unije da se krene sa tim ulaganjem u Kosovo i Metohiju, sa tim razvojem. To je jedini način da se zaustavi bilo kakva ekspanzija negativne prirode i da se spreči bilo kakva destabilizacija i tako destabilizovanog regiona kao što je Balkan ili da kažemo jugozapadni Balkan. Znači, ja vidim šansu da pored ove diplomatske aktivnosti koje sprovodi naša zemlja uz pomoć nama vrlo bliske i bratske Rusije, vidim šansu da se ne stane na tome i da se ne zavaravamo mi pre svega, kao građani Srbije, Srbi na Kosovu i Metohiji, da Srbija može nešto sama da uradi sa svojim ekonomskim potencijalima. Srbija to ne može da uradi. Srbija može da krpi rupe, može da gasi neke male požare,
može da interveniše negde, kao što vidimo priliku, otišao jedan ministar, obećao je razvoj poljoprivrede na Kosovu i Metohiji, poklonio jedan traktor. Znači, to nije rešenje. Rešenje je organizovano, sistematsko pojavljivanje. To neće moći nikako bez ovih država koje su kreirale Kosovo i Metohiju kao nezavisno. Prema tome, na nama je da snažno i jako damo akcenat ne na nikakve sukobe, jer mi smo onesposobljeni za bilo kakav sukob, niti postoji ta želja, niti je postojala želja kod građana Srbije da ulaze u bilo kakav sukob. Kada govorim sukob, mislim nasilne prirode, nego da se krene isključivo jednom, znači, politikom i dijalogom šta i kako i koliko što pre uložiti na Kosovo i Metohiju. Podržati svaku donaciju svih država Evropske unije. Insistirati da Amerika bude najveći donator. Da ostvare taj svoj plan. To je jedini način da Kosovo i Metohija stanu, bar ako ništa drugo, ono rame uz rame sa svojom Srbijom, kada su u pitanju, znači, ekonomski, razvojni ciljevi i putevi. Ja ne vidim drugog načina. To će uvek biti destabilizirano područje, to će uvek biti problema, to će uvek biti prolivanja krvi i bilo bi mi stravično teško da uopšte pomislim da će posle svega što se desilo Amerika i države Evropske unije zatvoriti oči i prepustiti Kosovo da se samo snalazi, to jest da se okrene narkobiznesu i sa drugim zemljama koje su u jednoj takvoj poziciji da u stvari narod živi isključivo od nelegalnih radnji i roba i prometa onoga što je smrt danas za svaku državu. Zato duboko verujem da ću i ja, koji svi u našem pokretu Snaga Srbije na čelu sa Bogoljubom, insistirati, kao što smo insistirali, da se maksimalno obrati pažnja na ekonomski razvoj. Ja bih rekao samo jednu stvar koja je već poznata. Mi smo pre 3 godine je Bogoljub pisao pisma svim ambasadama od Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Indije, Evropske unije, gde smo predlagali jednu najprostiju stvar, najprostiju varijantu, a to je, ako stvarno je cilj Sjedinjenih Američkih Država i država Zapadne Evrope da na Kosovu i uopšte u ovom regionu zavladaju red, rad i mir i da dođe do istinskih demokratskih procesa, da stvarno dođe do demokratskih promena na pravi način, ne kvazi demokratskih promena kakve mi danas imamo. Predlog je bio prosto i jednostavan. Pa primite u Evropsku uniju u jednom paketu Srbiju sa 2 njene pokrajine, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. I nema više destabilizacije. Jer je poznato da je uvek prva kap krvi pala na Balkanu zbog međa, zbog granica. Nažalost, izgleda, to nije bio jedini cilj. Postojali su i drugi ciljevi. I mi ulazimo u jednu takvu poziciju da je ovih dana slušam da će neke određene partije da podnesu krivičnu prijavu protiv jednog partijskog funkcionera u pokrajini Vojvodini, što je rekao sada je na redu Vojvodina. Pa zašto ne podnesu krivičnu prijavu te takozvane demokratske partije i njihovi čelnici, krivičnu prijavu protiv jednog stranog diplomate koji je prošle godine pri svom odlasku javno rekao da više nije problem gospodin Karadžić i general Ratko Mladić. Problem je nezavisnost Kosova i Metohije, Vojvodine, autonomija Sandžaka i kulturna autonomija takozvane Preševske doline. Znači, protiv njega niko ništa. Mislim da ima mnogo licemerja, pre svega kod naših političara, mnogo neodgovornih izjava, ili ako one nisu neodgovorne, onda su oni slabo informisani. Tako da, jednostavno, sve što se dešava danas u Srbiji je vrlo teško, stravično teško. Ali moram da primetim nešto